Difurong Supi Ru Samson Singh Dichiki Moamil Birialong Kep Kikam Kia Sai Kedeng West Karbi Long Wutat Lang So Long Kep Aputak Kikam Kia Sai Kedeng Bukolia BJP Sahem Kapalang Nolapen Bike Hum Truck Make Kai Chokamat Pangjert Ang Kardom nili Karbi Prime Time Birta Thanbang Sami Junaliti Mungpi Non Birta Ang Tonpen Arjik Tha Difu Ru Samson Singh Tichiki Moamil Birialong Kepa Puthak Matijong Nipai Krehinia Nipen Nipai Krikithom Arni Anta Kachisonga Sai Kedeng Birta Nangle Difu Ru Samson Singh Tichiki Moamil Birialong KSA Lamding Road Asu Congress APHLC Pencheng Lok Ongdung Atum Kep Kikam Kia Sai Kedeng Matijong ni pai Krehinia ni dipu rong supi kecileng atuar pisoding armu kecileng padola pet brekja madi malong tayar meki kai pet kecileng agari motor ki khanga sai kidenga birta longdun West Karbi Long Wutat Lang So Long Matijong ni pai Krikithom Arni Citizenship Amendment Bill apothak armu kecileng pet ki kham kia sai ki padopona birta Perangke Josening Hipen Birtanang Pele Ni hang ni rep hawar angkang dasimet pen Assam la pen Tripura along keba putak ke kam ke ani pardon ron pen kachisonga sai kedeng ason tak taksi West Karbi Long angkang Wuthalang So along ta ke Asia tumpen ke patir pipon kep pikam ke kachisonga sai kedeng along Wuthalang So Nagarik Manch Nat Yogi Chatra Sanstha Lachit Senang APHLC Lapen Wuthalang So Press Club atum pen Chenglok Ongdung Adadatum Chetodun Si Kep Aputhak ke kam ke armu kachenga sai padopon এই বিলে অসমৰ বহুত ক্ষতি কৰিব বিশেষকৈ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ মানে ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা মাটি ভূমি সকলোখিনি শেষ কৰিব গতিকে লোকসভা বা ৰাজ্যসভাত এই বিল পাছ হ'লেও আমি কেপ বাতিলৰ মানে ক্ষেত্ৰত আমাৰ আন্দোলন আমি জাৰি ৰাখিম কেপ বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি আমাৰ আন্দোলন আমি কৰি যাম গতিকে আজিও এইটো লক্ষ্যৰে আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন সংগঠন সেই কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা সদসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল ইয়াত আমি একগোট হৈ এই কেপ বিৰোধী কাৰ্যসূচী কাৰণে আমি আজি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ মুঠে আমি এজনো অবৈধ বাংলাদেশীৰ বুজা কাৰ্বি আংলং তথা অসমে কেতিয়াও নলওঁ এইটো আজি প্ৰগ্ৰামৰ পৰা আমি অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰক আমি হকিয়াই দিছোঁ 100 adon ko anamuni jine dak West Karbi Anglong ke and citizen piponji puse alang likining ji laso putha keniri tum so dak pen alang li phan jongpon lo alang li laso alam uthak prabjin pen lam klar chipinai la pen jongsi laso puthak lam klar chipibe jani tum himonto biswa sharma phan alang li dak Karbi Anglong long ke pabang long le je phan tami ni tum siding nang kok tahai lasi CM tuliran long hangta matha noi non Karbi Anglong atok anu chenglok kechi aso hong penang ki be tum ki ong pen ajok ilitum ki do ke tha ki sung krung ahoda pen non alang li la Bangladeshi pen kewang thuji puke Karbi akhe la pen inglong so khe tum phan ke ki pawirji non tuliran long hanga sarkar pen se ke pawirji ang thek dak thit tan lo lasi nilitum APHLC asongmin ke খামখে থিবলো লাসু পুথা কেনিলিতুম চিক্ৰয় ক্ৰে লাগি কাৰ্বি আংলং ছাত্ৰ সন্থা লাচিত সেনা আৰু গোটেই অসমবাসী বৈঠালাংছৰ ৰাইজ আৰু লগতে আমাৰ আই মাতৃ সকলো ওলাই আহিছে মুঠতে কেব আমি নামানো আমাৰ নিজৰ ভাতৃ হিচাপে সৰ্বানন্দক এতিয়াও হকিয়াই দিছোঁ যদি তেখেতে কেব উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই মৰিবলৈ সাজু হ'ম বুকু পাতি গুলি ল'ম জয় আই Keba butak kacikroi gre kacipaklang alo nilitum APHLC asong hin benda laso kep abang ke nilitum kroi gre thip khangjang laben la kep jongsi kiwang lo bulote ili Karbi Anglong ili Karbi arat tum setami menang anakisung theglong lasi nilitum ta la kep abutak abang ke chikroi gre thip laben laso abutak ke nilitum asapta chedon nun e জনাইছো তেওঁ মূৰত মগজু নোহোৱা মানুহৰ নিচিনা কিছুমান কমেণ্ট কৰা বন্ধ কৰক আন্দোলনকাৰীসকলৰ প্ৰতি তাচ্ছিল্য কৰা তেওঁৰ এই তাচ্ছিল্যখিনিৰ কাৰণে আচলতে বেছি পৰিস্থিতি ভয়ানক হৈছে গতিকে ৰাজনৈতিক নেতাসকলকো তেওঁলোকৰ মুখ সম্ভালি বিবৃতি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অনতিপলমে অসম
তথা কাৰ্বি আংলঙত যদিও আজি 700 বিদেশী সংস্থাপনৰ কথা ওলাইছে, কিন্তু 700ৰ জেগাত কালিলৈ 7 লাখ সোমালে কোনেও ইয়াত বাধা দিব নোৱাৰে। আমি ইমান মূৰ্খ নহয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই মেৰুদণ্ডহীন বক্তব্যক আমি বিশ্বাস কৰিম। গতিকে আমি সকলোকে সকীয়াই দিছোঁ। আজি আমাৰ লগত KSA আছে, কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন, গোৰ্খা ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন, লাচিত সেনা, সকলোৰে ফালৰ পৰা আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনক সকীয়াই দিছোঁ যে এই জাতিদ্ৰোহিতা বন্ধ কৰক। বাংলাদেশী গো বেক, কেব আমি নামানো, কেব আমি নামানো। বিজেপি মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুৰ্দাবাদ। জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। Citizenship Amendment Bill ki kham khea merok kachiteran bokolia BJP asai hem along an takele rokajok sai hem ke phalang nupen chenglok hum truck motorcycle me ke chuajok kangjir thakam birta pherang ke pen birta nang pale ni hang ni rep angkang along Citizenship Amendment Bill aputa kachisong airset prungset pen kachisong ason tak taksi Karbi anglong along ta prek jam hawar along kachisong asai kideng padu mati jong ni phai kreisia jo por phai kreisia por malom BJP asai hem mati Kep ki kham khe amide chote randam si sai hem ar lokido ongdung ason ka phalang no ning sam se si bike scooty sai hem ar lopen ang tan wan si me kai chok aman pangjir thang pinpur me parliament along kep aputha ka chingwai ahut ni hang ni rep ahawar ILP la pen 6 schedules ang kang along Bangladesia tumaphan dim klong ki chakpen pajok jipu pachini tang det apita Minister Himanta Biswa Sarma pen Karbi anglong along ta dim klong ki chak nang jia puthak kaning jia jok ning ki pungara datum ahiring tang rak pen kachisong asai ki padupona birta ribdun long Normalam so porphan birda moing ton piksina Start here, right anywhere. Isan Motors authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan near Don Bosco School, Dipu, 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, contact 700-280-5342 and 8812-805591 or you can mail isanmotorsk@gmail.com. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi laki chiklu jontro kapan kapamala sike Piponji. Lasi apor panhok hip pinpen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damiknon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethodji Aphan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012.
Monjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Dihina mobi puthot birta long wangtulo West Karbi Anglong Arlo Block Primary Education Officer mate Block Mission Coordinator Hakim Rong Piaphan mate jongni phai crazy ani ada por phai cap apor telehor community hall along ke chipadia sai ang deng ke pedo bona birta nilituma pherang ke dongkamukam rong supipen birta nang pale West Karbi Anglong District Rongkhang Education Block Sarva Shiksha Abhijan along ABPO mate BMC Hakim Rong Piaphan ke chipadia sai kedeng Kedamdang surihini rakripli aningkan pen BPO mate BMC apuki claim bom ahut sitami primary school ang denga than bang na pen Charlie Somar tumaphan thek anason school ke mesen nang jia puthak kelangdun kechipaduk sinon alangli SDPO apuki deng ahut sitami bidi sori kechipachoy la pen kecharap kechito pon tunang jia puthak ta alangli hin pen kechipadia mai long lam thek jai pado Than bang atum amina saya mukha mesen pen ki claim ki dam jia phajtame alang lihin pen than pachini pontu nonaki mi ke deng Rongkhang Education Block along ABPO mate BMC hun milibong rumpi pen West Karbi Anglong Primary Education ki do ana school along Charlie Somaratum ke mesen ang thekkewan jia phan un an pen bor ipon popusi kachipati amai long lam theki jai pado Rongkhang Block Committee la pen TGC ki do ana tum kachiparai mate kapathik pona teng pensi ke ong dung athan bang atum setami abarim la pen akimi ABPO mate BMC tumaphan kachipadi la pen kedeng sai ingsam jin pen pachun pon local lu puthot koson si pinia program pen anparta ansu se aprang education aputhak ke paprang pon thegi ma la so puthak si chingwai pon lo che than pon lo la pen kedam tang nililak Rongkhang block ke doi sek thek an nili hin pen bor ite kang lo la pen ke non ke wang ji hustame un an nili la non Rongkhang block pen det pen phi ke puthop sub divisional primary education officer ar pu man thusi nili la bang swar pu bang ke ote kang lo la pen ke konon ke wang ji phan cherap chetodun po la pen nili entire West Karbi Anglong angkang silang thunang kokpo la si pini alam theta kaduk wit than bang tumben lam the chepa choi la pen ke dam tangalam the don se an se ke mi pon thujia phansi isi chehar jak pon thulok pini pen Nili tum kadu kawe teachers penta meeting dora prulo chitong eklo nili phanta welcome lo alang li hakim rong pisara aprang ex BPO hisab la alang phanta we farewell pilo nili tum kadu kawe pen non eprang ko an ma ke damtang ke claim kason thos nili bhin penta chuni rilo je nili tum ta mane non eprang anso se ke messenger phansi kama thapon bomlo claim pon bompo Tapos si Karbi Anglong lo pinang school di malong ke baki thanbang atum ke dam di pina di madu tapos no di malong nang li non nang da ke wang pinang ni kopia sign ni keman po non la ke dam di pina teachers do pulon te la tum bhanili tum hin inspection kuri pol atum bhan reports pi pol jong se pehla apna hi pusitani tum hin pen pehla pi pol apna authority panil tum jonai po Karbi Prime Time ang kilapon sikang ton poiglo dumi thak me kurwang thu